Nanumpa ng Siyam kabago nga promote ng mga empleyado sa Iloilo Provincial Government. Ini ang ginpangunahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kadungan sa ginpatigan yung regular flag raising ceremony sa Kapitolyo. Sa data, ang anong nga newly appointed yung mga empleyado ang gikan sa district hospitals sa probinsya sa Iloilo, samtang ang tatlo naman ang gikan sa Provincial Assessor's Office. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.